uyu bamwise Alashi ari kumwe na Helena. Aka karimba bakise Broken Angel. Ati ni jenyine Broken Angel irunguriranyishe wumva umutima wanje. Yes, alright. Mwenye wa mudasobwa mugasobanura litani bakagene. Ati wenyine nkumbuye cyane mukunzi nubwo wagenda ntukigere ugira ubwoba iteka nzaguma iruhande rwawe. Alright. Ati ni jenyine Broken Angel irunguriranyishe wumva umutima wanje. Ati wenyine Broken Angel winu nabare mbere yuko nangirika. Ati nifuza kugukoraho ngongera ngagukoraho ngiyumvira urukundo rwawe mukunzi. Na amagambo y'akaririmbo. Ati bujya mukunzi no mu nzozi yo narose twatandukanye zangiriza umutima wanje. Basore mwige kuvuga. Ati ni jenyine Broken Angel irunguriranyishe wumva umutima wanje. Ati wenyine Broken Angel winu nabare mbere yuko nangirika. Yes, alright. Reka ngatura bakunzi ba presentation mwese aho muva mukagera. Ndavuga VJ Amani, ndavuga King Fazo n'abakiriya bawe aho ngaho mugasiza. Ndavuga VJ Samu. Ibi nibyo bita urukundo, nawe utarakunda uzabibona. Urukundo rubaho. Ati ni jenyine Broken Angel irunguriranyishe wumva umutima wanje. Ati wenyine Broken Angel winu nabare mbere yuko nangirika. Nuko mudasobwa mugasobanuye nahamagawe nanjye mbita nimanukira mbita nje gutabara. Ariko nje sinahamagawe ninja reka ni igihugu. Ubundi kwimanukira biva ku gihugu gusa. Ibindi musigaye muvuga rero ngo kandi nimanukiye. Umanutse ugiye he? Ko twebwe dukoreye igihugu ariko twimanukira. Yes, alright.